Khubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net footage ordar mapi minwan ra mangi hakerdog ying jongpi Kalong ka kabas ngosi ban yoi baka skol kabala ainam ay burom haka kerteng jong usim tirot sing kala yang rasong hado kini kisngi tang naka jing kershan borba jong kisau tuliki deng snar kibala kershan kum ki paya bas kem yakani ka skol ban light naka jing kelon mentala arpusan snem kenti kani ka skol kadai ya kabala tip kerteng kum ka tirot sing Memorial Government Upper Primary School ka skol ka badan hakasnong nongklaw kasnong ka baham hapo ka West Khasi Hills District kabadai kasnong jongus im tirot sing yakani ka skol lawan ban bo mau nongrim dau menteri rang ba barim jong ka jilla uba Brington buhai lingdo haka khat wai tarik ubna yayong jong usnem khat khandai spa prapo Kadaw kabala penlong ban kershan yakani ka yeng skul daki ding snar kadai hadin bakani ka skul kala sya late no haka eryong ha ubnai jemmang jong usnem khat khandai spa khandai po hendriu komta haka to ko por kinong penya jong kani ka skul kila kershan no daki ding snar khnang bakani ka skul kan laj naga jingklem daga ba ap khmi lentiru ba ansayo ban teino daga waipat ka yeng skul ka ba thmai henry pose kini ki jing ap khmi lenti baro kila shulong tang ha ki jing phos neu ka tirot sing Memorial Government Upper Primary School kadai ka skul ka bala khring shisha ye ki khna puli na keleng ki jaka namar ka jing paunam jongka ha ka puli ka puthi Bat kadairu ka skul kabaki khana kemdon kam satya ban siu kapisa habaki pule hagani ka skul bat kala long shisha ka jingkar khu yiki babon ki long ying ki baduk ki bamyo alat ban pha pule yala ki khon ki kiti shanong ba shalong haga jingya kren bat ka Batesi TV u headmaster jongkani ka skul uba watbor warba uliyathu bama uru udap daga jinglengo Bat ka jingkendit ka bakraw, man ba ula shimti kumu headmaster, hagani ka skul, hausnem arhajar khat pra. Ulaong ba umla asatya ban muddur, baka de ka skul, kanlong hagani ka rukom. Nakalang junga kum headmaster, ma. Bar kumuway na ki nong sungsunam. Jungani ka dong magathan ki jungi. Ngakan mau hipor mensua, hagitu hipor di senam khandai spa khandai popra ter niatrai haki social organization. Mau kata ka social organization ka patrai sirham magitu hipor, ka ba mangi ngiseng, ka bangi khot kata ka daga kerteng senjuk seng samla thaineman. Barhabangi hagitu hipor bangi turayam, ngakan mau ildi nila Persyang kalai bor baret kuman syukup pengen mau ni kalong mai katai ka higher secondary school ru nila approach sa kada por bagatai ka secondary school ka badon hangtai Tirot Sing Memorial Government Secondary School itu gipor nila approach bakan yo ano higher secondary te kumagalong menta kalayo hagitu hikisnam ki arhajar lai arhajar sa kelas sedang no katai tengi dap da kijing sukuman Tendroi nagalang junga simat personally kan. Kalong ngamtip bagane ka school kani ka upper primary school no Tirot Sing Memorial Government Upper Primary School kalong hagane ka rukom ka condition jung building kani ka time hakitu ipor ngamtip barka bangatip kalong tang haga arhoi tere gumat arjar khatpra habang awan join yang ni kumu headmaster ngada kendet sisya bani ya ke jinglong jeng dek school jeng tugi por ngalek ngawan nang nino surok ngampoi perkat bagan ke school ke jungi yang ni kan long hagen ke condition
Te marsenrong ang ni, ang ketu kesengi ke mengawan man simti. Te ngala keli itu in charge head ketu kepo. Ila itu ngai yong ho school kala ajar yo. Te ngalong konsen ni nadu kesengi ke meningkom. Ke mengawan man join yang ni, man simti yang ni kumahan master. Te ke ngala persyang kalong amang keli na kini ki staff ku jungi yang ni kiyong bala slam ba nadu mensua kani ke school kalong kumni ke jinglong tinre nga trai karbanang mi gisngi ka nang kamsniu si mensua aku pun mensua kanang kambahan rega banang ya kisnam de kala nang kamsniu de ngala persangi mo Nagalyang junga kumahan mastari ngala persyang ban approach ngala persyang i bun kilat kumnu ban penyo iya gani ka school daga building ka matmai Andrei teng gadon gajing smudiaw hunya namar ka ga bangi persyang teng snow kumba kalong negative kamla aban longkam. Sendrai wala kata rong nginem du jingkerman. Nganang perkat bat nan ong ba hakini gisnam gibanwan. Macam senam kala pentut ketu ke pandemik kumtu teng ban yan tur ban yalek ban yawan sani stairu kala tur. Te matau senam ru kaju ka jiam yang kumni ka kerman da kala kham long jajai kani ka pandemik kemud ngan persyang kala ibori bare balada ngala ban konvensi yaki bor ki bahalo bakin penyo no igane da ka building ka matmai kan rodon ka record ba be ala persyang ban page yaki file kini kitai tendoi kam pandon ki record ki babiang makila persyang kan tendai wala kataru kat kejing sutu juga kila persangi buat kihat masa ke beremlu kan tendai ga sulong utang kata kumbang ong meni teng kadon ga jing sunguru jing kerban haba ki persang ban approach suntai nagalang ki higher authority yang le ya kani le kata kalong kumta kan telesi kidon ke jing do kerban kila aban patlam banle kila dai na gopor ban sungtai te kata kan kata gai nrai kidon dan soi ki record ki ba ngai i ba kila persang ni gi nang ikai oki han masar ki bare mro kata le te kata gathom kata target ka mangadon balesi larang ala aban penyo iya kani ka target ka mangadon asi kan Perlong yang away na ki mo ikinong penya yang kini ke school bas huntam na beringi masuk. Jika don ka terkat bala kumdu ngadon ka service sekumba sausnam sansnam te ngan persangi ka laibor. Bahapo kini kisnam lang kumdu ngakwa ba haswa bangan song tagin ngakwa bani i ba kani ke school kan yo ang biding matama. Kata kita ga thong kaba ngadon nadu kasmi ke benengkom nadu kumom pareng de from the day one no ngadon nang ni school ngadon ni kata ga thong tabang ngadon kam ki jing trelang jongki nongilam song jongki pajba jongki nongilam seng mahalang bat baro ki ba edon bantah ka ba idai ba ke school kamtam na gani kadong na kathain juni. Tingin sa tao gi gi ladru kumno ban persyang ba ngin la ban penyo ay gani ka school. Daga building ba kamba. Nama gani ka school kadi ka way ni school kabangi nga syem ban nga i kadi ka baton ka matam no dagata. Hoy man ba ki dan bun ki school. Dagani ka school am kadi ka school ka baton ka no da kamtam yi ki pajba yiki long ying ki kimi ki pa
kibaduna ka kamay kaji. Ngalap magini ki Arsenal maisnam mangdonang ni kadon gejing rush. Hakamay day gejing what admission jungki kena. Nomor balay nomor hangni ngila bandong no kedega ke free education. Te na kata kadau ki kimi pa ki ba duna kai kamai gaji kamot kiele ban phai ki khun but nagaleng jungi no ikairu ni persang hi ban ai gaji kai ga ba ngala ban dong no ga ba kata ka quality education hot ni namla ban biang hadu kata rilong kat kabor ka bangidan ka bangila sunghun yela de bangi ai gaji kai kinda kata gi ni ngai pangasya kita long ndu mandai ngai gaji ngiro igni kai ni bagidan gaji trailer naga mata ban kentiu ya ki kena la galong ha ka puli kadangli bad ha ka buram ka ko kata kadega kabang i bangi persang naga yang jungi kinai kai ni ban